البته مسیحی خلق کردستانه نه و خدا نتوی آخنه و برایت منه و بزارها سالمت بگوژین و گلک کس نوکجی حتی في لحظه جی سر ناوی مسیحیا یه دزیاد کن یه گلک شولاد کن یه خرابیت جاينا مسيحية بناوي مسيحية يا مساعدات تواد بناوي مسيحية يا جندليت كان يا طالانت كان يا تشناجلك محافل دولي يا خوني شادن كو امو مسيحي برايد ايكن بس دراوات كان راسينا بيجن ازدوكا دون منابها بيجن جاروكا يا مهندس فرانسيس يوسف شابو مهندس فرانسيس يوسف شابو كسكي سياسي بو ناف مسيحيا دا كسكي روشنبير بو كسكي زانا بو كسكي اكاديمي بو كسك بو ادفيا بو خلقي خويا مسيحي خلقي خويا مسلمان خلقي دروكي ابقشتي كار بكت وخزمته وابكت اندام بو اتليستا حركة ديمقراطية آشوري اواد قلت قائمة بنفسجي پارێزەرێ مافێت مرۆڤە بوو پارێزەرێ مافێت کورد و ئاشوورە بوو کوردستانê هەلبەت پارتی gelek hewildan ku destê xwe bikete nav hereka Kurd û Aşûriya da gelek hewildan ku wan bikêşite laya xwe gelek hewildan ku ew fîgûriyan ew kesayetiyet bilind yê wekî muhendis Fransîsî bikêşite laya xwe be û bikete kiwîle û mesîn helgirêt xwe لێ ئەوان کەسا قەبیل نەکرد پارتیا دیا چا ئەو هەندێک ئەندام پەرلەمانێت مەسیحی هەنە نوکەوێت پەرلەمانێ کوردستانê mesîn helgirêt partîne wêt mala barzanın û hege mesîhiyet Kurdistanê hemî bêhne serjêkirin bi wan qet dexeme bi wan newa muhîm e awan ew dibin awan Fransîs Yûsif neviyaye lewma dijatiya wî dikir dijatiya hereka wî dikir hereka Kurd û Aşûrî bû partiya hewl da کلدانیا جگ وکت و آشوریا لایکی و بتن و حزب کادی با چکت و هندک هاربت اول برسی که وراسیا هلبت قبیل نکر هل بجابنیت کردستان دا دنگت مسیحیا برن دنگت راستقیل برنیت مسیحیا بو اندام پرلمان کردستان بو انسانی که زیرک بو ات پرلمانی دا همی وقتا او تعدایل برادمت مسیحیت تکینه بحث کر بونمونه او گندت وانه تاتینه داگیر کرنش لایه خلقی دیوه اوید بسلمان هر واسا او تعدای دیل و ترکنه بلای مسئله دینی و مسئله مافت وافه اوی هول دا که مافی وان مسیحی جاره کدی بزمینی تبه و حیبتا وان و کرامتا وان بپارزید مروفک بو وعدک دا بو که از سرویره که بردوام بم اگه مخینا خوش دان اثر طبعا ابي مهندسي يعني ابي شهيد مهندس فرانسيس يوسف شابو جارك جارات شتا اوروبا سردانك اوروبا تكت وك اندام برلمان والويري بيكاليا وبيوانديال قلقلك رخلاوت مافت مروبة جهانيت كت وكساتيات كت واحزاب السياسية كت وفاتيكانت كت روشا مسيحيين كردستانيا ابو شرحت كت او تعدايات لغاتنا كنه او پارت او ورد کن بو هایدی کاریا گندت مسیحیه چا تنه دزینش لای مسعود بارزانی کورتیوه هندق قشا مطرانت هل الخوخر کرین مسعودی و افان هایدی کاریا همیا دزن و ریکه نادن نوه نرید راستقینیت مسیحیه کار خوب کن تایبتی حرکا کد و آشوری شربت تکرنه و هول دن وانجک بکن و هندک حزب دیت کارتونی چکن که خوب کنه بدیلت حركة كرد وآشوري لو ما فاضل ميراني ولجنا أمني 1993 هي با 6 سو ايكي 6 1993 بريار دن
دریار دن کو مهندس فرانسیس ترور کن و بکشن دا خوش خلاص کن بخوابن کەسێکی وەکی دی بێتە شەهیدکردن و بێتە ژبیرکردن تایبەتی بوو برات بێت مەسیحی پشتی کوشتناوی و ئەبۆ نەسیری حرەکا کورد و ئاشووری زەعیب بوو و پارتی ڕابوو هەندێک کەسێن دیەت مەسیحی بخۆ ڕاکێشان و دەعماوا کرد و بوونە مەسیل هەنگرێت وان و دەول و زڕنا بۆ لێدان وخۆ هەلا بێت و کەسێن ڕاستەقینەت مەسیحیە تێرۆر کردن و دیرکردن و چافترسیای کردن لجنا ئەمنی ڕاد بیت دروستکردنەوە مەفرەزەک یان تەکلیفە بان کەسات کات و بچن فرانسیس یوسفی بکوژن ئەو کەسێن هاتینە تەکلیفکردنێ و بەشدار کوشتنا فرانسیسی دا ئێک وحید کۆڤلی دو خالد حەجی هەمزانی سێ مەجید کۆڤلی چار محەممەد سەدیق پێنج ئەحمەد محەممەد سەدیق شەش تاهر حسێن حەسەن ئەف کەسە چنە بەس دەرگەهێ فرانسیسی سوئێکی دازدە و ڕەمێلت کەن و تێرۆرت کەن بێرە ئەدە تشتێکی بێژم بوان قاتلا ئەبێت ناوێت وا مقیمدین هین هەمی پێک بە ئەف قاتلێت ئەبێت بوو پارتیا هەوا کوشتن کردی مەسیرێ هەوا هەمیە مەسیرێکی نەدیارە ئەوە دیت کەسێ هەندی وحید کۆڤلی بوو ماڵا بارزان خونە هەلاوێتیە کەسێ هەندی وحید کۆڤلی بوو ماڵا بارزان خەلک نەکوشتیە دیمایکە چ لێ کرد ئەو ژی کوشت و کرا قوربانیە هەندێک سڵحێت عەشایری وحید کۆڤلی کوشت و تڕۆ کردن ژیەت دی کوڕێوی بابێوی و ئەوێک دی هەر پیتە پێنەدەن ئەسڵەن نوکە چکو دەورێوی خلاص لامات بێژم ئەوێت بۆ پارتی کوشتن کرین چارە نویسە هەوا هەمیە یانە دیارە بێژمە ڕەجۆ گەرماوی ڕەجۆ ئەڤە بۆ چوونەت منن ئەنزام کا چەندێ ڕاستن ئەس بێژم دێ بزیترین وەخت ماڵا بارزان تەجی تەسفیەکەن تو ژی نامینی پشتی ڤالایفا دێ بەڵاتەش خوبەکەن جە باش بزانە ئەمە بۆ چوونەت منن چێبیر ئەزێ خەلەجی بم بەس دێ توژی تێچی چونکو کەسێ دوانکی هەوا دەورێوە خلاص تو vê pîremîriyê tu neşê bû kesê bikujî tu neşê çi bikêjî şûlê xwe te kir xelkê ji bîr kiribû ka kiya recû germavî birêka valayîfa me tu nîkiriye ve cerîmet te hemî eşkera kirin bêca kuştina te lepê partî de nêzîk e ev bû çûnet binin ez wisa bînim طبعا وحید کۆڤلی bi غەدر û خیانەت ev kese kuşt kesê dijî kuştî nêt bernamedî de behezkey و بوو پارتیا gelekê kirîn û gelek kesê bêgunehê kuştî û hewa dî dîmayîka wî çi lê hat ev dîmayîka her kesekê qatil e her kesekê xelkê bi غەدر û خیانەت kujît bû bûyet mezin bû pareyî çikû ev ne kurdatî bû wehîdî yan xeyrî wehîdî kirî belkû ev cerîme bûn cerîmet kuştinê bûn wa kirîn û cerîmet mezin bûn hevalê têja hevalê berêz ev jî çêroka muhandis Fransîs Yûsifî bû